to me. Nga kadiak promote tel for myself, hindi akum das for future velaw, mas solution irtegi dele pension fund ma SS. Le al time miruvak, dirak kreng sa a solution, practical, il mortegi del problem. Nga kamal simbay, di the waisay, il di maseva kertial beat, il di maseva keringi, adi gibetekle you lamel mo igi del mora at mol mosel beklar. So, sige da solution ngak. I know tiya controversial ending. Bora ungil to is dug bora controversial. Kukper niya to ra blu kada kami ruwa kagwaka how to swim. Sulang. Kabang ema. Ya kakumdas tiya namo to korakal do. Ngi msad ni. Ya kumdas so igil to kora ulak tak tama. Ya ngadi kalamrat to. Kumdas bibira time mo realistic o mesringil was. Desel do mesringil igil to kora ke sai man to kor sbe to. O sis ada ko blu asori lo pa ko chiki da dia. Das mrin morgi de was mrin pelo so el speda do de kam tamal environment rigi de kam tamal ng ok rigi ma de bolong sen sar rigi rangi din ngara na mo gila dom das rigi e de kam dom das el betul to malu asum buk mal digan e de buk siga ta to ko sisbel la do to ka design drelli din girel ngaringa alternative nga kurang selesai garuba nga koramal nga temrara belum masao de tegi del tukura pension meral tukon tukura pension na suko mungkin malu mendikul modial sweden meudo da sen 15 sin tukura pension asumo dikul modial ratia ma moria abrayo tringil perlu I see. Kamu kan waktu itu sih, di kamu retire, di kamu kurang. Yeah. Ako gusto kita talo mas sabi mo mga dira kal you're having the same issue to kung sa to SS Social Security. Ako ra feel mo maybe yung gira dal ngora o misringi el klalo el wasi. Ngaramong mo dia kal mamring learning ang serve a purpose ringi. No spera redesigning ng klalo. Mga NGO so dakal mamal qualify el nga pension plan. Unless sa other lower government available dakal sa ML so isa sila pension plan. Makamama ko because of that thing. Yagi aptel mo agi ko 401k mga employees ra abila ang ara wala 401k na merigen it doesn't mean kung perfect the system lagi talo misra tial ngaringil ko kalado tial ko ngaringila balu na merigen el ang labol Wall Street am lamo predict recession ra balu na merigen between 20 to 40% of recession. Mal affect the 401k manayat mo affect tayo galing. Book retirement planner akong dasok mula saying ngira dal mo tulo masang kalklalo. How do you make it work? Because I feel like para sele a definition of insanity. It says you keep doing the same thing over and over again and you hope for different results. Active lang ka rin nga orang serngi to koy mak na muklo mak adira kala am urita. But yeah, a majority ra adra valur bala wadi kala nga pension plan. Le am aklo employment ra ula source ra adra bala wa bay nga private. Di kala kasi mas ra pension plan mang by most private Talungab, maklol Bali belaw, makamamal NGO, abay nga 401k na merigen. So, I think if anything, abay sa pedal mas three options are at masukul mga may soyi sa may order government, nga rin option ka. Sa ML mo pension plan, aluba ka mo 401k, but give people options.
But because right now, and you're required, Wala, wala. Oo, hindi ka sabihin mo, hindi ka haraw ringi. En ngora maring to ko dura adak mo required heart yang. But then again, sabihin bankrupt man tiyan ka mo sa them. That's kind of unfair. El required adal to kang maya udir but agak murtilok mo. At the end of the day, sabihin man ka mo sa them. I think we need to offer better alternative mo ra adalo. You're mat feel safe. It feel mo tel guru learning niya amaral nga niya borli rak lang nga. And I actually have an option. Sabi ko, choose ang morning, mal-uban diyak morning. Ya, das vill vara säng. Gilad to option na issue at yung adam sa otro. At saka mal biro writer to. To ko natin muk. Akmo to dura mre dra pension plan. En guk mla meri au dra pension plan med 25 million. Igel investment. Igel investment trigi din ngaram brige. Ya, silngar oil mot mura bang. Angara ay mo 18 million, sel guk ngar sel drainage angara 11 million. You do the number tiadik medong ba. Hindi issue asi. Ngora hindi ka adal smodi. Itialun sa dergi itial aigal mergol lo rak. Dia eli. Idi kal beto ka option cerebral create dia kal volto ko. Maharwa wilter asi kadam siya magrabaya. Tira to siya magrabaya ma. Abal sila pension plan na ulo mong kadablan sa restaurant tekil mong mangri gid raklo tari public rogi raplo. Dengan 200 and more million. Mga ka of the swela Jackson. Hindi ngila omul mo na for one game omul mo game sigar olel elak da ura ko amo ko dolel. Kita omatira kra aisen mara bulu. Kada tamda sentence gid del mora dead row. Makardi mngir sil masih kado boys kado mo na dengi ada kado madara yus. One of those. Di ka adal sa akrigit. Kasi naman di ka adal ko ra kasi. Adi metal sa akrigit yung arang klel lang. Promise in the wind. Siralsal mamsisi abalatik sa belaw multo aluin milyon. Possible klaro mo aluin milyon naman ba? Ay kaya din mo kalbus ni. Yang si mo other belaw mang please mosira solution. Hindi mo bulol ako dura abu ko Mr. Wilter taramal ko na repeating ito kasi mal to other belaw. There's 100 plus million. Hindi na ito lablo mira 10,000 lahat. Hindi ka deswiya pension plan. So, akira ko aja kung ulcer ko may bomb daswo. Ita sen mal masaro ko rin igel udel invest rigel. So last December 411 million. Last year ang nila sa mukme nga 400 million. Iti ay gidrabo guldi uringira. At tayo man ako of course, may kukulubo to build up. But at least ikaw bukas ba edalo kasi kadang nilay lo araw agay business sa belaw hotel aran wala ikaludo to balo ay kagidel especially tegi to ra tegi to SS matuko pension umawdo to lo ang that's it mo ungil iway giren lang kasi mal isang 11 million mo hotel 20 million mo lo liar ngi. Oh, interesting. Solution is needed. Why say? At tigide. Sige na mo solbra constitution issue. Okay, elang at tidaw tara sa edel book argue ngi. Yal SS rigida mal di moral local. Itigal foreigner ame ol todo dir al sel al vitar hindi kal real may al tobda. Mang sigit mase ngariya two tier system rigi. Elang October airport ang ariya line local ang ariya foreigner. Mang already a system rigida. Oral why say. Magida di follow a culture rigid ma agastum rigid. Nice. Oy. Tigida kami rubage. Tel industry amator horiping. My understanding is CO2 almost 20% tra budget tra selbulua. Tigida baguchi.
go to crawl industry, lendia kaldil, lom elawdod, may disira employee lang kara alsentia. Kung na sa Australia, di rin maklo. Ito ka, tawag mora, as koging di misil, molmo te silbuto. I mean, it's a big business. I see. Kung basta armula dari kita, timnya kasi nom sigak mungarang. Hindi lang timlog at katumol mata I see. Et yang aklo ko are foreigners. Malmera balwa del mel. Gidan al time di diving industry. A diving industry ang mal kikarel industry. Kuk na mo gidan tribal diversify. Sila tingala president. Diversify. Mitang apart tial vision represent kasi diversify igana mirigid. Egid o siga a solution. Exactly. Kauk mo na subject rin. Dia ngakamlamok medlogi merak kada news sila kumesa bela all manguyra belo sila kita bela one issue society sila liga kredit magulela at ko illegal bolmo e ko iti e ko magulela imra issue ya nombre ka ya nombre ka sande amne ko terrible issue tel tokora ministry ra interior Okay. kada ko mo igal mo ya mo samborarangi elang gukma de mo ani italigera ligera ministers amlo amlat elang guk ngara syu kan elang guk ka as maruba elang samurur elal sandi selbe bila poko mesel wase aigal isur elang kadamakarang kutuguk timom ko teptebe o tigang emombre ke guk morata igam ela ko wase dal ibudulong abilong ko mo dura eli idilisi wase la momre ke ibudulang alkelam lamong e ko krubo ko la oram na to wase dia klisi ade ndigi budul makwase ela selway segi ngadigis e kada makara kada guk tiyo do maudol molmong e ko iti e guk ma imura issue makume sa ngaringan mudu nga talong level elo makalay ka tu ko tala waya tram tu tiam ko mo mauni tiam tu tiam ko oitimet tiam baul mo cloud to tlel ando dul wait baul cloud to tlel ar other bela especially trigel wala wangara at maklisi ra ka cross el level la society ra wala amasaw tay kal tuoy tu mo ra family mo adu gid marang ligid mai ka mo ra ram ko du ay gel ko al bel ngarangi mo ra tulungal makabli ako mesringi ela segidel ako omdas ngadigis was public discourse saya kirel malmol mangari le sukum dia ela kumes bebya time to momre ka program lagi dak mo mo klase last week ko kumena tapi yo ele ko ligi del mo chakso ko ligi ko kara ela ko kara isa then dia kan wala ka follow up continue mo o complete ratoy oy na momre mang eli yang dari press conference yak tundi a president gulu gerengil was makar ela kam minister ay kalkildel a finance education justice le mlata kale le expire cengkin san ngilol mitipira ta makam magukla nakakar e bol kuklita ta ulbi akula maikal ulbet tokoy ela segit mamomrek bukan makara para solution ang ulmak apoy kertian mol korngi telkibel ko lol tokoy nga grabe kal al maikang hindi sugum duguk aparede la al du rigida ko tingara imo champal mo imo dia ka ungilo masaw mo kaplit ko mo ngalin nga mo break buk uranix sige da pi kerngil makumesengi mak mal mo rar mo mar lagi da amral min mo rar di esel mo rar mo Yablo am teman. Sel kukmal mo bring la daw limis mo kada tamal bagukpol mius mo kada kalau bese de madrayus. Kam kada makara. Di may say tel amal belaw. Tila belaw digidel. Kaliya tukor tel ay belaw kita swad di o story masada wap marwa. Oli ida bulwo anyway in part culture gid. Di ngugir gi elistra adu. Akam kira Micronesia, kira burabe kira ruk, tigida sil mo do. I see. Asil mo do achieve gidil mo gro guy. Engay achieve gigi am sada topic, engay initiate tokorabulu, engay omokoda tokoy, e mga lakaro guy. He is the most powerful man at silabulu. But more powerful tigal bulala.
mang yes semral to ko gid ada bela ka kada mo swada ngar sige di ngara adyang le di masawd ngaringam lamor en mel dak aldri di masawd dak mas olegang ge wangarak lungel ngil ngil repeat ringi miltom ringi o yata mamra lamang why say semal mal kastur gid why say Dia ka ulak mo kon so igarte al hearing am narira Elis. May kam na hearing. Ano po ang ganito? Yeah, ang meron to koy conversations albabu kabit audas mga OOT, a healthy society. There's nothing wrong with that. I see. Oo, bayo OOT, a healthy society lang. Abay yakto ko dala gidar other bela wasal bodlo ko sakto ko dala. I see. Oo. Nakada mo wase. Wala ang aring yang rangal. Kaya nga ulit to ko bla bolong at mokla ringi say gideng nga baik to ko dala balo. Mabalo mi maklar adal ra alsel kabat audas so ngil. Gida other bela wadi mlaway say. Nakakasada, tukura monday. Kapasada lang kita kakala. Aling, kurang ang gali, ang ang ramo or save time, atir ka negotiator, wakampak. Mang Schuster. Dave Schuster. Yeah, Dave Schuster. Dan Schuster. Dan Schuster. Yeah. Mang hulwa si, yung kakita other bela wa, they're the Chinese in the Orient and the Jews. And yeah, and lekada gina dia kadi the dongo de kani gada adra real dira. Nakada wudi gala real ondas we kauti taka ngale ra dia ngale gukto del may makada ramula real men dia kalbal gulak mo ay gal dosa di mo obangalayol. Ako tekmol was kami other bela wa mararingi kami Asians. Ada ogul bulua adra yuns. Trigger mo siya. Kami Yuns. Dia ka ulak ako lugisin ni. Ako mes ringi. Tugunay kan merkorak langara last 20 years ako independent. In mol di kaya to sa dato. Iko kada kagaruru kada dengmes kada namong walu. Namo dia tilay. Tial kul mes yang ulak last 2 weeks ako mes ringi kumesra atleta ling mga mongod. Kumes for the first time, hindi ako sa kumunay. For the first time, ada blue, ada invited team mahi. Last week almas. Tiyan mo mereka lewat rakak masaya. Kumiuram kom di invite kami ada government. Kom di ada dua ada government ada ulir, hindi kami invited. Tera lagi buat os asin mak. Hey, this doesn't make sense. Guy Gil, senator, nakamura malak. I'm so malu larong ilem larulil mal mo nga aldo sa chustera bilung ame marmas amo ka toto daw do suir mo o aruba ka mo toto daw suir e ka mama mo ada no amol amne 4 5 amo mo for the first time ko mesigi man mo itegi da kos tiang ala ka the lutro gisi ko mo ada ru ka kita gila ru mo nga amla brula ondi bra rubula pola pema Rubula Pacific na bola bea, kaya masasaikin. For example, waya bola bea, dia kasi di motor na radyo TV. Ginem maarug mo sa mga program. Tal kita pelas well, kiti mo waya lak mo tus. Maula kos giren mo lagi sitia. Dia kan lagi le sebe bina tamak mo filos. Tinggal ada kasi may maram kom dio boto ko dia kan ngara kom laro lima. Mo na mo klol ana magukti atra ulas guguk laro mo ukcel tema me ke mala da mo tan kabam ngira del oy ke malmon ma anda do wais Tigi de kami rubak makandigis. Tigi del tia belao on printing ma alen time. Sige ko hotel say, you know you speak your mind or top the news. Ngakam nara aru ke naringisel kaselilla press. Ma gaidre Johnson ge Xavier graduate tam lobran ngi mo mga all budi o to budi say maguk mo nga tara adel out maguk close maguk mo open finally mari adra mari run ngi trigi buka trigi mo ka mangat mga probably aba ko magala Ben Ruan ngi sila mo ka thin press oo mga print ringil adim nakal tarra ken print tagagi dele police blotter maruba ka mail mo ko dir elang ang journalism ra Micronesia mahal ka sa Oreo. Oh, elak you say, dia ka sa email digat mutingin ra why. Mal gida arwela unique ling. Kasi ngati arkiw das
At to balik malima ko hilterung aksyu beda kamaring rigid. Unique among Palawans. Hindi ang gawin mo mga was, ang gawin mga ito, umigit o hindi nga sila idololdiw. Okay siya. Self-appreciate niya, tiyartigin niya siwang arbela. Rukul bela, they had their version, mga milsa, other bela rukulo cellphone, ano mga nila version na rukul bela. Mar sil bela mga ring string nga ra, olbira rulo. Igidam na iyabil. Mungkin may tengah raw right, tengah raw wrong. May kara decision lagi. Lang mo dia kadil tira decide. Balo kami spectators. Litika long tira kita ngar olbira lula, amo kesta about tira. Which one of these about those tira kari? Isa ya ulmang. Kung das war adal frustrated, dia tira may decision. Ngidil kita di misalnya rin mo na point termo ng gidi a decision maker. No. Kita dito sila stadium moldi rabit sa makyat sa rumudun si Medal Ruler, di sila di maloko. Saya ako tulungin ringi, adi ka adro oklit ni. So di maloko igel. So hindi na ako maloko kita to yung ko prala di. Sige the freedom of press ako masasabi la tara tapos di ka sa edel mo ito ni. Malong wilto ko. Kiltial hindi ka do ba. Kita di ka na ba. Ramon Sodi tiyak to kora puluro ore kamle senator delegate. Di akti mo igel ba bien. Ketikira leker tiyak to ko namoria pa sila betul maluben. Hindi ka nakatawa may sa igel ba bien. Ngira bilong ati lura ba buhay rogil wase. Namu mereka Alex Libetul. Ababier tilo bedra madali na ngaram ko tiya hindi ka. Yan asya klon siya ko tulungin to koy. Lakad kita namo madangel wase. Atol tirak ra dengan il society, hindi rin betul Alex. Association na. You know, si Evan mo olbira ang lula speaker kasi. Suweni, kanama mereka adol olbira ang lula. Ya, apa next week nga suweni dong, okay. Nga naman, nga di ako right termino, tumiting ka. Ay kaya ito, ela kami na super rogo luwas. No matter what ang institution, kukya ka, di nga bambut mo, talong letter, mga lebat na table, doon ka, mamarek, di ka laway ito, namo di ka laway ito. So it's an issue. Kung daso kada kadang tanga mo lang mo sa edal ordeng setir, ikaw ngorol, kita ang bigat decision. And I think akong dasok mo, I wonder if like, makmura edal subit to ko ya, adir ka, adir ko kulmo ilil tolora, aldo adu. Anyal beberapa makuha mo madak, Leto ko ra, nga rin mo klol, ko ra mo, orong ko rin. Oo, yung mga kato ko ra, take a step back, yawase. Nga, tilo sa akal maruler, tangal ko ba niya mo. Hindi nga rin tara, klol, adil, kami sa kakamangkak. Ako, alam mo sa ral, mga dado, mga. Oo, yung nga siya. Hindi ako matakta. Maksuoy nga siya, oo. Hindi ako matakta. At any time. El mo to order mo na labuay, emsaw na tiking na labuay. Gira mo madak, tas el sukum kamla mo to order buhay, emsaw na tiking na lablim. Til agi da ka gira mo madak, tinakam laimi. Kasi, kawa, regi mer el ang ngil ul umartil ang. Lagi da siyuka nga regi da other belaw. Asel sal mal lang mamta ara basula al do. Ikadak mo. Modri agi ka ngal gumaldong kabalong. Mga tapos agi ka ngal gumungat to koy. Matod yure, kumakaw ngalgal taang. Hindi to suba seringil to sa erang kabalong lang ngal. Hindi to ko yung nagirel mo rin sa amlamadong. Mang ako da sila sa kita tulungila, siyukang rigida ara other belaw. Lengar niya klol to ko malang mesma o mungul. Ay dahil sa edel di mo tarak alda adaling akmol smooth mas kaklong ka ngar o sisul masang. Makatakayo nga kamtag makatumo marure emol ka pretty. Hindi nga niya yayidel dudulo ase teriru le tokoyel nga an sila system regidel allow or say gidel maringal aldo mang take place edi nga ngarangal matamal. So I think kagida why says you nga regid so there's nothing wrong. Hindi ka kantila teldo kung moklo niya mal global goal. Teri da ruba kal lato tu. Yan sumla mo bra da aldo tu. Yang ngari nga dingal yus marmara. Jackson. Tiragi dil dang okorti nga ruba ka nga mari da tabitalia ta mabita ta ngarsi. Ka okorti da dingal yus ran me si bombs pedingel wasing pon.
Betul, sing alam mo kadaw ay say. Malbuan nga alawin ng mobo bambul maraming eliyo sila kan meron. Ruba kadi ako bolo mistake. Betian na open ringi. Ako mta sing gila accept ringi lang ko kumla open ringi. Hindi ka gila reserve statement ringi lang. Man bakit ruba as ebo mistake. I said hearing on Maria Tuesday. Mas I'm not 2,000 almost 3 hours. Oy. Tirogo yo mamuda do ma. Oy say. Ya aruba kamlong albon di madang bokot ma uriwal ma nga Apo. ma chanson adra larti. Inbol mo do. Ya kamamal adra ululong amlo last. Bak aku ganti lo si ela suko maasa namin meteten maasa temo. Baru ba kam namin program mo do. Mamara ada pin Maria telang. Oy say. Mang lek ak mururungilo or si ya open field. At di oblamul na ako. Langun mem digas Kamera asahi. it's subject to it. Kung na imitra man ang tin mer asa higuran. I see. Misil omeng ya ada makulu bangin. I see. Oo. Hindi. Nakapumi. Man appreciate so. Ako to para subject. El sera o ngirulo lagi kukul pititir ngal gasto lagi mo ra ngayaw. Magi yung las ko gilmo ngi ko de mer el tawon. Tirakal nga nga ra class ra avail hindi mo lagi ring ilo as decolonizing social science research. At yang mukta ka ring class was kada decolonizer research. Le maramo may ya ra tira masu bergide meluusil algira da matigingit ati kaligid all other people hindi kaligid dari ibelaw mabatokal ta mi katamunguy babiere mo kasi barumut leng mo awanay raigel ni amral el bel doktor la tokor belaw but sa faltergid sa gida hindi kagira dal kasi barumut gira dal madingel mulwasay yagi dal power ang ara imad el gida sa el gida marula research sa gida malusa em sa that tingid mang patakalungil to kaya gim sobra alsel le one na dire kagimon sis actor nga olis actor tirakal magikarel ngal po adra nga bardak mulwa say to research to create new knowledge to create taba esel to hindi nga sa lusis akritikal nga laging. Tiyan nga, programmer mamar ada Stanford. Ada Stanford o sis akritikal science research. Nga kamo so siguro sis akritik mo. Makarang omole nga tokoy. Lesegi dia tigi nga dari ibelaw. Kamale nga tokoy. Malsuko makamale nga tokoy. Ekaw turok kalda kam adalang galat. Ekaw turok kalda kam kaskalelang galat. Mauula ka mamale nga tigingil. Mga kadaldawal tokoy. Mang dekat sa di maralit mura agsel oblilet mo ya kamamamlar galme ang sa pamamal loger ay gal tokoy raw sa pamamal record at tigingem makusis akerte ngalit mo mo lang at tokoy ako tuluul kasi ang madalabay raw manggal madalabay raw ang gaygi am open na simre lang ngaring ya dalawil ringi manggal adal ka mo malang at tigingel mangwa simre mo sois et me decía rolem mau obang yang melamo madingel mo ngeng ngalgel tang yang rang mo yung brug leringi eo langit telme emelang atiging esa lumuk plan mga asim rumagim turam dalatwang yang ngaring ya blablam ilge kariyel mo ngarang ele ko kamsal mo dirgor ka om turam dalatwang ito se ndang kata kalaus pa anyes ngawngil basul dia kalau speanya seorang malakal labas kau olmosong sel tokoy ito owi dat tokoy yang malmas kau ya kita luul mo sa serkar mo mo yung mabiling irtiral nga barda ler nga barda di bretet puram dala tuang le tomatram dala tuang le editir mga de karengi matamas tarira al sansangal el do mang okadal dala adole nga tokoy okadal dala dong do rabway at sa kumikawa amo tingin mamoto drabway ngaringi yang alem make sure ya tokoy omolkoy asab emel validate insab emel reference insab emel mo ay kamera tokoy let ay gagidam lam kot mo klelom subul gira tiang mal u kadam la
Mamadangil tukoy ra sa talbelu, mangsabi edad mo nga buhay. Isa kita nga mo tukol buhay. Mangaringi yang alit, gital at, il ngaringi te alit, il mga du ra buhay. Il gira lalula ka tala datigingit, maral tukoy. Lel suko matigingit adi maral tukoy, ngo idi abelu. Mo ka mo mo ka total, nga di maral tukoy. Exactly. Yang malungil das kamora o kada ada do gaya subject ra. I say. Akin ibela orgi. Hindi ka nga di ka samsao rin nga ka tarata maktirekil. Imlo approach sa kultura Amerika masing. Writing has to be culturally relevant, regionally relevant. Hindi lang nga trigale adal malu sa Baviera, especially like you said, trigale colonizers. Malu sa base ra perspective tir. Hindi tigal adal malu sa story tir kakmoda perspective tir tigal nga ukod a culture tir. Lang nga ultik mo sa sele bolo orula gagil IQ test. Itigal ng duak mo say maligam ra ay al IQ test kumi elelew ami rulay really relevant tra culture kumi elelew ya kama former slave dia ka giom ra al dia ka relevant til mor kama oy haka to this day beto kay gagil literature gu ngoyura to kar igala adam rigel blue survela wal ubeng Micronesia di eluwid oy lesel tal ngari tra culture mulu sa tra culture ng dibo ngari difference ringi mo translate tel mor imo mangari loss Bermut tra Biblia. A Biblia ako lusa Aramaic. Emo Greek. Emo Latin. Ngaria Ethiopian version. Ya William Tyndale amel translate lingin mo ratora England matamel so subi. Oy. Ay nga every translation you lose some meaning ma culture relevance ringi mag malungit ti the program magam ko sa ka karablo matergibal mo understand mo si sometimes sa sugumang other culture malu sa story girem watch out at ko have a second thought analysis sa kagiri lungil para time hindi ka relevant mo igat pura dalo oriobal Basta. Dia ilang sildo suba nga maanda do lang. Isa ba sa mga do murgalo si ilang Si. Mauul ilang nga kasi na Oktuba akmal musubo tigil semmong tewar ruba kana milgayo kana katasaw ma rulo ko takal tembrawa Ignacio ma ang esara kolbas mga orasyo mak musubo kal tuis ling to sen kire mo mlado mak me kakadya ko ng ikam kire ron akmal nongil musubo bela sil irak mo akmal mo mangelin sil to pora wa ngam lungwe ukto tigil semmong wa grandfather ka may ka sel to ay sa certain ay se raidar si domesen ka ikakakarus o si silver incidente ang kubadas pagale ang kubor nga awor kakarus mang awon makloto tela sa aklam ng ikaw mo si you have done your research game mga kahambal careful malagora sa alisel sumpo masawa to kora buhay especially to kora wasyuga man aluduro sa aluduro ngilargi mo lele amada masung nek mo mengmeral klau tu telela potong ngelan hindi ila kamu sam tikal kamu mandasyu ngal jadi tira bukti syugar tira dulu dia syugar mengmeral boy sen muka kroos ada mata muka kroos mengira del mal mongil ilal dosado tel tora syugar lagi ramal tial mal simple tu al masa tut kiarubak yang merah rubak ako ngay mal ubendi atamo sili kamu satial mal aigal mergol maro ko matangel rakal kadra la ang sin established ke rogul ke sa syuba hindi ela tiagi da asset version lalu to dia bilong lo sen dia sel to badra sel lain mong aruba ka dia ka sil ko may magmal ka sa ela ngire gida lo mal tay gida say no you're wrong. But here's the thing. Ako nga social science. In social science, hindi ka right mo wrong. Okay, I can understand. Oo. What matters is trigal avalo tokor sel tokoy. Ang amo matigra roller. Sum akli. Mayal giral el makatmok la motkok. Ama makatmok la. Madalwil na. Makatmok la. Molutan mo raw mitretelen.
the discussion around ang wrong at ang right. A discussion na giral mo in the end because the need giral nga nga adal represent tirang is a need, is a real need. Giral nga nga adal represent tir. At the end of the day, what matters is tiralo to ko rato as modi gid el adal book nga right lang ngal toy amadengay mo at ako'y omtura kakaraw sa balong mongod, ama omtura kakaraw sa balay mong mongod. Leng kamamtiyang aldir kamlara ngayaw rin may. Akas ka summersat, you know. Patokon pala karakar, patokon pala dalom lara, abelaw, obora ngayaw rin mongod ako'y. And that's not wrong. That's how it is. Over kasi umarbelaw. Why say? Hindi nga niya, sa teletar omru, nga niya definitely right and wrong na omru. Siyal, asyo nga niya teletar aklat. Hindi ka suwed, hindi ka suwed, sugum, ngaysin, sabay tokol cheese. Hindi nga niya igil na uluktup, sa ulang nga niya uluktup, ang pili dala. Kung sa kapipikisyon, may because sa mungir na ka, ibang pampisit siya, ulang kutamigis mo ako. Ulo ko mo ako to ako to marami siksik tin merela. Ay tiang ramo ng time lagi dam matangel mo ngaringiya at to ko revela wal mulbase manglo dia kal sa el tel ko tel blay gut mo lang rele manggel maaser sel blay amlo to uli sele parang klela sel ngul ngul mul morsel Mababi. murtirik mo aging mul mas kami lindigal sa pamamalgut mo maganda matangel mo tial Siyukang Arbelao is very fluid. Leng, ngariya adal lobang ako tuldoy. Hindi lakal sa el engul mo masterira ongerung ongeday ongewan blay. Eng mo yuda ka. Mal betul ada. That's democracy. Right? Hindi ang wise eh. Yeah. Mo siyang moral fluid hindi at given time, given the tikim mo ya standards na bulu. Baga mo ta kaso kita sumong masya kata mal mo isiksik tel bulu. Hindi ito sa mga ball change, lang marang nga niya exception. If fluid change, ang nga mal betul example osin. Laway for example ang galuer balaw, di na lang set line, natrap line. Ito mo tudal mo ngaru ba bolo, ngay marang Ano kaya mong laway say? Kung kaswa issue dia kal issue ka. Issue a combination of both. Issue is they cannot come to a conclusion. Ina kam hindi ka tal natal bol hindi bala buwan el bol aol gyung la silbelaw marugul bela ka ngoro lol taklawan natin at ka ruba ka bela ato tutmula ba usmula ba ka boto tangi hindi ensela boto tangi may say kaya kita nang na kay Swan magis 2 magis 3 mangira buy grablu multo hangit setir bukan na kana mix Mangmaral gina del gonger tial result mo dia result rubul bela ma dia result tra besil bela result tra kongres bela kaya gidem nan gila itelis ni ako omral estige del la tege del subject mo sa ni kaya away sel mo mutra rubul bela tel dekil debel nga ngari ruba rabli hindi dia mula aldo ito si ala kal dur ka wala si mo ado til mo Simple hindi ako manalto opinion ka komisyon ka sama opinion ka. En creator of Mulrablu. Diyan si Edel Gorati terrakle. Diyan naman si hal kamera ko ba mistake. It doesn't work like that. Hindi ko man Congress. Kita tiyan na witness na Congress sa idealism. You can speak your mind. Ma-issue asi. Maligal si Ilsmodi pimlangon mera madali na Rablu. Ali, tirigam lang utial tingin ka arbela Rubul belaw masil belaw opinion tir makamia wild card ngidi mo lokoy is that what they want kakabay feel tir na mungila ro ko tumla include gid tir mo sa do to ang rin di serve sesra to ko walo sa taniya adi kisa siya gid mo mo ni sel de oblil kida maral mong mulmutul osus mungkin man ngiro sing went to osus Ato murong gambarato la kalit. Ay ka sam ka kalit to ko hindi. Create at belaw buiger belaw. Ikaw dim dangal tir kale mlogro na barda.
Ari atul may Jackson on mortil. Ito siya sa mata. Oy. You know? You know? Hindi ka kailangan ba del mon element merablit? Betul kan ni semua infusion asin merablit, ma'am. Tidit mula mga doon mal. Teura And as a left brain na accept ni. Di siya lagora mo ring akli blak siya lumer masara bruma. Yan masara ka tokon masara ma'am. Please diyan mga doon. Kaya rin man men manok ka rin mga doon kung acceptable aklangan at yun. Hindi ka kita siya sa mata ito, tirak lagang ka ko kita may overkill mo. Ako mdas yung mal, gora, lively subject tergit. Kaya tayo mamati electro ulbong. Kaya ko naman nito kung oblangin altal sandi mo halip ka lightning ako bam ko ra makarasal ka. ngaring niya ako nagkilsangal. Ngal ka school, science class, sa Palau High School. Lalu si tukar nila ito ko Miguel. Maralesen del mora environmental mora culture es lo mesing calor gil 57 pesos ngilun me presenter ngira temela press conference eli akmal magumes ngira suso mesra ang mesay gal tukor bela mom so den al close to la all these years magumes something like this no ka school am the cray na Palau High School sensor team a PhD retira sila. Doctor, nakudang malo si kanina ilalim. So ako mamaya tiyang mil karalin. Mal appreciate ako kay kito lamro le. Kau natigas na. Upoy tiyal moro ringi. Sige ako siyang giredel mo umese kay kito ngari apluad may kaltrete de ko within our ability. Ako kaya min sa tirmay ka. Imo murula tukul way si makmal soal de mutal te al man el oengra triga igi del galgra high school le gumes a Palau High School elanga dire ka trigi mam gis aku mes asel player team narngi ye aku mes a music team orchestra makpos ungilen kada mas kada mes tukul dimlar emurngi inungil ko expression ra culture gi ma teler el nulad mangmal meron por se makmal lo o yang tiro se bolso legal school you no la mol mal mongoya se dongot pop so el mo le ke gitu pakro se letar om suma ato ko raklada git pop Ako oil lamdas sul hulas ang gisel ko mga adua ang gini mga amsa ang guk mlengarang adu mo kadat makulel sel adu. And I feel like that's so normal. Lenggi da telo mas rabaluram regal dira kalway saying matia imo nga trampa matumong ngamurangi matadira ka mari artira nga matia honor say matong kagiser mutan mo matadim la mo rawaran dira ara abrabalu. Kumda sik mula senya kalgire dal stobay kay dal gire dal by if anything kada malmol malmalisi olis akrar mga yasa ka. Matamo sa pariril gukmayet mo nga tukoy nga raw das weird at malbade kalwase. Kita, ay ka dira kal tial siwa nga kita mas kita sel gora, doral mo bato ka kita gora mas kita. Asel lamal tadal sa edak muldas. Hindi kulkok na moruga. Oh, yendi tira kal ngaya sa ka tira klisi el ablur el alsin sa kumdaswe. Hindi kal sal nga nga te el liril dreng sa tigingir mo daswir. Kumdas ok mo ka tumoreng sa tira kadal ahmal mo impressed. Kadal ahmal mo asar mo dak mo tira ka malom saran ril nga lagyan. Karang yaw the swirl giret tial balu. Mga tadira kal kukmang ko maya gagi dal kukmang mo sab edal gora dadung teelet kukmo ititrira. Ar magikarel adal may mga daw gestertir may sa alba adarir mang tamo madang alagi magid mga tamo madang altarir legaya awngil lo maka alba du nasral sila buhay. Kalagor ka, Mr. Andy. Okay, Ma'am Saule. Nga ka, ngami sa gidile news sira January, gidile arala oil amle $77 per barrel. Ya last time I'll check, imla drop mo $66 per barrel. Siya ko tulungil ice, le arala energy at translate mo rugul arala talo. Why say? Mangungil ice mergid, di ako po 8 per second na nga na bibira tarif al mas ra Canada ma Mexico malasina bagel mo effect ram rigel am rigel as kuma mas ara lakal wangil ade kan mo effect rigid
down the road Hindi, as long arala oila di maral morio. Gidal ay in the long run mo ngirgit. Tigida ule. Kagidale President Trump ang nakmulwase. Kada drill otrawa oil. Hindi kada stop tiale movement renewal aja kada stop. Hindi meantime gida ospe petrol steel. Hindi kada 100% mo renewable mang girel mo to ka supply ra oil. Sino to ka supply ra oil price sa maral merio. Ako hopefully kung maral merio mo hitra adori even 35 or 40 kita mo feel arala klalo wal maral merio. Para skogi kita mo rio. Para grocery sa merio. Di ako ti nga issue tiang mlator de la news kung say arala skogi belau per mile is the highest in the nation. Omwa tiga tregal mo rakwa manghuriping tianga mutil arala 4 or 5 times omwa New York mora Philadelphia. I mean maral to gida namo gida mo magarugo mora Miguel kumase arala oil maral morio kamil skogi agiriul tribe lomes agil arala agagidele tiga tregamamling tianga monopoly matamal take advantage rigi mang low income rigi di go til expensive at skogi langarngi. Hopefully our president rigi man olbila at able to take some action at tiangaleng adital solution of nas na direct na mo invite tarwa Air Asia ma Philippine Airlines and Merbela. Sige da right nira o sula. Akti gigre nga ka uli mesra reporter sa Senate. Il la Minister Dale Jenkins. Mla uiwiya background ra Dale Jenkins. Mang sil wala mlo udiak understanding niyo sing maral dimla ka senator el defender ang minister. Not even standing up for him. Kung mo ka understand lang kala ako tulong arba pa school minister tel education ra lately. Ibit ewila na order ni. Ngala still level minister kami no matangil wasi. Ngamle tara alternate el morse siya tulul di dio. El sensei. El sensei. Super minister product ra Dale Jenkins. Minister ngira. Ra school brelo route ngamle me sensei. I mean, Lola si El decide one way or the other. Hindi sel mo lang sila tiyal hearing na ba rukul belaw, barmasil belaw. Yung maral nga niya left brain na nakaloading sa mga right brain na nakaloading. Sira Laura, Dale Jenkins. Kung kung tilaw na report, yarada ko ang ulang yung mo maral, kaya teto para kung kaya sa iyas, at teto ano, ang ruweb mo di dimla, kanluton mo. Di ang luton mo patra kabal Unless ito nga taraw rin bisa. Manggara mo diya kulang yan wasi. Malim na kaadalo marara president was yung gawin minister. Legal, ay kan mo ko ito ko na school mga lang. He's been doing a good job. Diya kulang yan wasi nga ramara. Mga kami na natulala director at school. Palau high school ala ako tinangalo lang kami so far sa Pacific at this time. Rakuk tara segment tara ranking. Mang simbar niya, kung kribo as in minister, kung krulirin mo na school di rule kribo sa tal Sunday. Then, things are changing rapidly. Bakti, walang itrasin ito, was stand up for what you believe in. Ila ka din takadal lil overall. Sige na ako si Saklo, kung malamsulang. Mara kami lang ko lang kita, connection na ko mga PNCC. Kaya, basyol kim nga ringi, pati ba din giringi mong sometimes ay kan misila uspe ko telalbon kikpak mo kumsaw loring sa rumah tede tewang biar almel Sunday nga kamari nga sulit tira mal de un subject game ato do well almel ng idelo pangyawa lo